Mbote, mbote, mbote za zingi kwa beno bana bane Kongo. Ebubu si yevovela muna Kikongo. Kikongo kienkaka. Bubu si yevovela Kikongo. Kilenda salavo bana ba Kongo Kinshasa, ye bana ba Kongo Brazzaville, ye bana ba Kongo Angola, ye bana ba Gabon Pasivo, Babakusa, Mambu Nzolele Vovela, Lumbu kia bubu. Bubu ki vova Kikongo kia Angola ko. Kansi Kikongo yandi mosikaka kena. Luki sonikesa muna kanali ya beto kumbu kanale anane Kongo. Dizolele songavo beto kuna royaume Kongo ngatutuka. Enge pangi ndofula kele ku kambavo mambu ivovanga muna Kikongo. Kikongo kiama ngolo kininanga engeye kutwa bakusa Kikongo kiama ko. Bubu monombwene evovela muna Kikongo kienkaka. Kansi siye katula mvovozen kaka vo mambu mankaka. Yesia muna Kikongo kepa. Kongo kepa disongelevo kizolele tula kumbuze tamako. Ye tula kumbuze pa mvovelo ye pa. Bapangi diambu yivovela unu mulomba tuninanga kobambuta kuna Kongo Centrale. Lutelama. Lutelama, lutelama, lutelama ekuma. Mutu twa sadisa longi Kongo. Mbuta ya beto ne mwanda tsemi. Mutu twa vanikan kisi, twa vanikan longo kon longo, twa vanikan longo kon mbuta ya beto kuna sen pepe. Endiona mutu utukembevo en longo lusadisu patwa vanika kon longo ne Kongo embutane mwanda tsemi lumbi mifuene kafwete vaika kafwete vaika. Idi navo monotelamene ye bambulantima mieno mono ngizidi muvani kamvovo ko bana ne Kongo bane Kongo. Kuna Kongo Brazzaville, kuna Kongo Kinshasa, kuna ba Kongo lotelama. Ekuma ba fumu beninanga batwa twadisa kifumu kuna Kongo. Ba widi nsamu o mutu twa sadisa fumu neko enlongi ne Kongo. Kuna kimbevu, kuna fuluke kimbevu katwa lekila. Lusadisu lumanisi kafete vaika, kavutuka kuna nzoandi, kuna kafete vuanda. Kavutuka kuna mvuandilu, vo kuna nzo kalekanga. Batu atwadisa kifumu, bazolele vaikisa longi Kongo ko. Tufete yuvula kumakeki. Kabazolele vaikisa fumu von longi ne Kongo ko. C'est pour cela je suis venu attirer l'attention de ces peuples, les peuples de Bas-Congo, non vieux du Bas-Congo, qu'ils se lèvent
les médecins soignants de Longi Congo, Mwanda Netsemi, Papa Mwanda Netsemi, vient de nous informer que Papa Longi Congo de Mwanda Netsemi est libre de sortir, libre de quitter l'hôpital. Papa Mwanda Netsemi vient de terminer ses traitements ou son traitement. Alors, il est libre de sortir. Il me semble que le ministre de l'information ou le ministre de sécurité, quoi que ce soit, c'est lui ou le ministre de la santé, je ne sais pas, c'est lui qui est responsable, parce qu'il était interné à la CNPP, si j'ai bonne mémoire, vient d'informer que Longi Congo, Papa Mwanda Ntsemi, est libre de sortir. Ça vient du médecin traitant de Papa Mwanda Ntsemi. Alors, depuis l'autorisation du médecin, de ces médecins, les médecins traitants, jusqu'à présent, le gouvernement continue à garder Longi Congo, le vieux Mwanda Ntsemi, à l'hôpital. Alors, nous voulons savoir le pourquoi. La raison à laquelle nous attirons l'attention du président au pouvoir, le président M. Félix Tshisekedi Tshilombo, je dirais, ou peut-être je dirais que j'informe au président qu'il soit au courant de ce qui se passe à la CNPP avec le médecin traitant de Longi Congo, le papa Mwanda Ntsemi, qu'il envoie les gens pour vérifier ce qui se passe, parce que c'est lui la tête de ce pays, ou la tête de cette république. Et aujourd'hui, les médecins traitants donnent l'autorisation de la sortie de Longi Congo, et l'autorisation n'est pas acceptée. Alors, nous voulons savoir la cause, pourquoi Papa Mwanda Ntsemi n'est pas sorti. S'il y a une raison, qu'il nous informe. Nous voulons une explication de la part du ministre de Santé ou le ministre responsable du cas de Longi Congo. Nous voulons une information du gouvernement, qu'il puisse nous expliquer pourquoi le Longi Congo n'est pas sorti. En cas que Longi Congo sortait aujourd'hui, il va où? Nous voulons des informations, nous voulons que le président soit au courant de ce qui se passe. Alors j'attire l'attention des peuples Congo, de Brazzaville, Congo Kinshasa comme Congo de l'Angola, ceux qui peuvent se lever, oser leur voix et informer le gouvernement congolais ou mettre le président au pouvoir au Congo, qu'il soit au courant que c'est ça qui se passe là-bas. Le médecin traitant a autorisé la sortie de Mwanda Ntsemi et jusqu'à présent, il n'est pas encore sorti. Donc, za yai mukwenda vova ngini nanga batu abokela batu twa vova komono vo mbuta kia mena kikongo kiaku kia ngolo kini nanga lufete bakusa kikongo kazina zizoleko kikongo yandi mosi kena kansi mono na pova kikongo kia bakongo kikongo kia kilari kikongo kia Angola tufete wizana tufete bakusana yandi kikongo yandi mosi kaka kena kazina kikongo zizoleko kansi muna povelo kikongo tuninanga yemvovo zetama
ye mvovo zepa. Muna tangu tama bakele vova kasa. Muna tangu pa kasa imadezo. Muna tangu kulu. Tangu tama. Tangu kulu. Tangu tama. Kikongo kia bubu bavovavo tangu tama. Muna kikongo kia bambuta tangu kulu. Kikongo yani mosi kaka kena. Vo mono muvani kangina nsamu. Mono izolanga ye vova kikongo kia kulu. Kuma mono kikulu ivovelanga. Kikulu kia kongo dia totila ivovelanga. Izolanga batu babakusa kikongo ye vovange mono kikongo kia kulu. Kansi kikongo kia pape nze ye vova kikongo kia pa modi itwa vanga wawu muvova ngini nanga kikongo kia pa pasivo batu bakongo Brazzaville batu bakongo Kinshasa ye batu bakongo Angola babakusa mambo itwa tela kanda itwa lomba mvovele kikongo kia pa itwa lomba mulomba ngina kikongo kia Angola kikongo kia kulu mulomba ngina mono itwa lomba kikongo kia nda kikongo kia pa pasivo tata ndofula kabakusa mambo itwa boba tata ndofula yandi vombuta mutu zezi sa kikongo voku zezele si kikongo ko mono kitwa bakusa ko fete noir hete malavu vonduini malavu intu izengu mugini bose ibakusa anga mvovu zako mono kikongo tata mbofula ngeye si ukatuka muna kanda dine Kongo ekuma nketo yongeye bakusanga ndinga vata voku bakweseko yuvula nketo kasasula ko ngeye pangi endofula kingumba bapangi bana bare Kongo lutelema tata ne mwanda chemi bamvene swaka vaika kansi fumu twa di savata kazeyoko mutu twa bani kalusadisu vene kalanswa kotata longi kavaika kuna hopitale kuna fulukie kimbevo yandipe kakele kimbevo ko kansi longi ne Kongo wonga katwa banika ko bana batwa twadisa kifumu kuna vata dia Kongo Kinshasa wonga batwa mona kumakie ngangu ye longi wane Kongo mbuta ne mwanda chemi nzevo povele muna kikongo kia pa kia kikongo kakina kikongo kia kuluko vo mutu lenda vaika kalenda vovavo mambu povele unu yandi kabaku isiko maluvunu kansi kikongo kasina zizoleko yandi mosi kaka bana ba Kongo Kinshasa Kongo Angola kabalendi vovako mambu povele unu pebao kababaki siko maluvunu ekuma maokulu povele batomene bakusa mambu povele voye vova muna kitandu yani kikongo yandi mosi kaka mono itata mambu kuna ndinga gata mono ndombele kuna gata di benu lo telemisa batu kuna bakongo beno bambuta kuna bakongo luwidi nsamu lutelama endio na mutu twa sadisa
twabandika nlongu kutata nlongi ne kongu yandi tele mambu vo beno lukamba bafumu batwatwadisa kimvuka ke kongo pasivo kaza ya mambu katwika batu benda kuna mutu twatwadi twabandika longu kuna tata nlongi woni kongu pasivo bambaikisa kabaika longu mimanisi moni twatela bambuta babetu kuna bakungu bambuta babetu batelama nsamwilweki kuna bambuta babetu yani mutu tobandika longo kuna tata mwanda tseme yandi terivo tubandika nsamu benda babaikisa tata ni mwanda tseme kafutuka kunanzu kizole ko batu batera mamu yani pangi ndofula kena kama mamu to atera bayani ka to bakisa mambuko o mambu kizole mo gwadi yako no muna mamu na nwani pa yani tata ni ndofula poveri muna kikongu poveri muna kikonga kitandu poveri muna kikongo ke ba kongo ke nkaka poveri muna kifaransi pasivo e bo bata mambu muna kifaransi babaku sa mambu ito ata kuna kanda de kongo bendi nanga kuna ba Congo bendi nanga kuna Congo di Angola bendi nanga kuna Congo Brazzaville mwenevo ngenda dia kuna kikongo ke bana bangol ko kanda de Congo diao di mosikaka ewau nzolele sasula diaka kuna kikongo kie ngola kizolele kuvo batu beza kutela vo mambu vo belenge yeto katubaku isiko mukamba ngini nanga kokanda dene Congo tuka Congo de ba Congo de Zombo de Angola Congo Brazzaville mono nzevo vo vangini nanga muna ki Congo beto kulu mwa kulu tuni nanga povele beto kulu mwa kulu yaudi mosika ka povele atu vo batu baku sanga mambu ivo vange mono ewavu muvoba ngini nanga vo mkuna kambi ngini nanga muna kikongo Kongo iwishi yandi mosikaka ye kikongo kembanza Kongo yaudi mosikaka etata mwanda tsemi longi Kongo endiona mutu twa kunsadisa kuna katwa gelela enlongo mimanisi nlongo mifuene ne mutu elokele kimbevo kimanisi kakele kwani kimbevo ko kasi ezi kinkomike kimbevo kipipa vo yandi laki kasi kena kwani olaka ko ngangu kwani tobani ke wonga kuna fumu zawo wau enjona ulinanga vo ministry Saudi twatale mambu mani kazuli kumbaikisako mulomba tuninanga ko ambuta tata ne mwanda tsemi ambaikisa waunzwani kani atunga yo kwa vidi bulu muninzo avidi yi yume kunzo ewawu katutwa zako kuya akuntuma kena vwanda katutwa zako enzimu zani pe adidi nzimu zani kazoli kumbandika nzimbuko dio idiambu ditwatunge sina mono telamene mono mwana ne Kongo ngini nanga yani tata longi Kongo mwana de tsimeni nanga mwana ne Kongo keni nanga yani fumu Felix Tshisekedi Tshilombo mbote von samu unluagila
ka telema ka bandike swabo mwanda tsemi ka baika kalendi ko fuila ko wekuma kimbevu to kun komika tumwene bokina kwani kimbevu ko wau lun kote se kaka mungolo walun kote se muna kingolo mutu beto kun sadisabo mwene bo a miyomi longo ngel kumbani ka mifuene ka baika ka futuka kuna nzwani wau yani ministru to buli maladi malau kalaki ko yani bokuma yani kuna kubinga ya nakabaika bapangi ya Congo Brazzaville bana ya Bakongo baina ke zonzaka na ndinga ya Bakongo muke zonzila beno ke tangu mefuana le papa ne mwanda tsemi ke longi Kongo mutu ke salisa yane na hopitali ya CNPP kuna ni vuandaka swadi zangu naka bela docteur treta metuba ani bima na hopitali depuis ba piaka siku ke yani na hopitali jusqu'à présent ministre ya santé ya Congo Kinshasa zola kubimisa longi Congo de mwenda tsemive. Et je pense que ben voilà au courant ba zonzaka geno abanaka bela ya banaka ligne de cause ba kangilaka longi Congo de mwanda tsemi samo ba kwenda na hôpital ba traité yani ituna di bebaka. Mais vous savez tous que le papa de mwanda tsemi longi Congo il est intelligent et nyota manaka zonza ya que vérité. Et c'est cette vérité-là qui n'est pas acceptable devant la meso ya gouvernement congolais de Kinshasa. Papa ne mwanda tsemi ani lombaka mambo mingi ve avana na parlement ani lombaka tangu bakangaka yani mbongo ina ya yandi na tangu ni vuandaka ve parce que avana sala partie ya parlement bafuta yani mbongo ina ya yandi alors bati antima imbi bakaka mbongo ina kwena pesa yao na nketo ina tete ina dikwela mekufuaka alors kuna na parlement nketo banaka vanda kuna to papa ne mwanda tsemi. Donc tout ça a été une piège ça mniki ko causer ba mambo ina salemaka, c'était la raison laquelle papa mwanda tsemi fuemaka. Mais ni mwanda tsemi kena minduki ve ni mwanda tsemi kena mambo ve ina ala nwanisa gouvernement kana bapisa ka voiture nani na mbongo ina yandi parce que aniki na pepe kisala bilanga ina yandi aniki na mfunu ya kusalisa kusema ba tracteur sama sala maboko sala bilanga kuna na sekebanza comme tikuna na ndambo ina ya Bakongo baina kena bwala bafa na possibilité ya kudila bapangi longi ya ne Congo médecin traitant me piaka inswa ani bima na hopitale ani futuka na inzo beno ke baki ba français ya inda kuna na Bakongo ou baina ile na telema na Congo Brazzaville ba telema ba tirer attention à le président le monsieur Tshisekedi Félix Tshisekedi Tshilombo anitala mambo yai ampesa libération na papa longi Congo ne mwanda tsemi yau munu lokola munu muke nuni muke lokola oiseau ya ne Congo kumbe ya munu ntoyu kele oiseau messager ina ke kuizaka toujours na batsangu ya ne Congo samuna ko informer bana ya ne Congo. Alors nuni ina cet oiseau le messager ya ba message ya ne Congo s'appelle ntoyu. Ntoyu
c'est le messager munu muken toyu ne Congo. Donc beteke lomba na bana ne Congo partout là où vous êtes, un mono toyu ne Congo ngina. Toyu ne Congo inuni luze nuni nuni ikwizanga yensamu. Kuna Congo di totela kuna tangu kulu tokala ye nuni votuni nanga ye nuni tie lumbuke unu kumbwani toyu ne Congo. Toyu yandi natanga nsamu. Toyu nakanata nsamu wizidi kamba nsamu kobana ne Congo. Toyu vaikidi mono toyu no Congo muvani kangina nsamu kobana ne Congo lotelama pasivo lobambula mbundu vontima koba fumu batwatwadisa Congo démocratique vo longi Congo ne mwanda tsemi kavaika longo miani mimanisi kavaika kavutuka kuna nzo kazingilanga. Toyu ne Congo vene nsamu vovele telekanda pasivo sangu iluaka kubenu bana bakisantu madimba bana baluila mono itoyu ne Congo toyu inuni natanga nsamu. Toyu natanga nsamu kena tera bana bakanda bane Congo mono mpaikiri ye nsamu pasivo ye tera bana ne Congo mono nuni ngina enjona nuni nata nsamu kubana bane Congo wa mono mpaikiri ye nsamu ituka kuna mutu to tala sante ya papa longi ne mwanda tsemi yani upeni nsamu ye tera bana bane Congo. Tangu ya ukululu mona mono paikiri ndatili nsamu yetera bana bari Congo na yulu tela nsamu benedal fite lwa kisa nsamu kubana ni Congo mwangu beni na mnanzai mvimba momo imamu nga karama yetera bana Congo penekeo kiambote kubana bana Congo tuka mwanda tiku na kaza nguru nsamu iluaka kuna bana Congo kuna Brazzaville iluaka dia kuna bana Congo kuna Angola yoyo nsamu peni kuben dioyo itoyu ne Congo toyu ni Congo ikumbwa loto masala kembote kukanda dia okulu kizolele kovo lokamba vo toyu ne Congo nakaboba mambo kabobanga mono vo mubobangini nanga yezola vo nsamu yeluaka mwaokulu mbwenevo manu keva kikita ntumitangwa samurwek kopanya malukaya nzu en France meti na nsamu yange na panya beto mputu Severin metu bana munu kutuba Godinho penen samu ko bana bane Congo ya Angleterre
penensa muvo tukalabaki mosi enge mwana otuka kunti kala ku Fransa ipene kembote e atu inanga kuna zombo kembote kieno engeli akapangia ma Leonardo Nzoluvonda kikupila kanako bisikeni milioni konge pangia Maputo il me semble que j'ai oublié les noms. Laisse-moi voir. Kadiambuko, Nzevo, Benike Benozole, Poutou Zéphirin, Séverin, pardon, et puis Lukaya Nzou à Paris. Nzole Pilakana Panyama, Jidas Kienga. Manu Costa Matondo Kokanda di Aukul di Inglaterra Bibish ku Londres Mama Bibish e kumzun kaka jibidi bila pangizama Mama Isabella Bunga Mama Mimi Chemindele Zole bila kana bisige nima Panya monketu ndio Nani dia kumjibidi tina Maître Djibril Manu Massivi Pastor Morimão Pastor Timba como Manu João Luzaya Dio Luzaisu Pila Kumbu Manu Dario Kada di Aukulu Pere Mulangi Koana ne Congo Kusi Pastor Zaukulu Ele Kama Kifumu Bernardo o Pastoro Kembote kokana dia okulu lo tomasala se foco